চাবিজনৰ নাম গাড়ীচুৰ Tata mobile kate warabang phua jerding krui pen hemnang chilele det. তাৰ বাবেকৰ নাম Janata Dal United Party pen pherang kya mai ke pha. Rashtriya Hind Samaj Party pen pherang kya mai ke pha. BJP Sarupathar Mandal Committee atum pen BJP candidate Dr. Numal Momin Afan Kangthum Kar Nera pen Karcho. Karitang Rubin tok behema Soraphan CM Tuliram Ronghang ke Japon Tim Kar Bianglong Hin pen tangka kirap kapajirdam. Kardom pini prime time than bang pini limalin timung pi non arjuik tha bertang ton pen. চাবিজনৰ নাম গাড়ীচুৰ জিন্দা হুছেইন বুলি কৈছে Dipu Horilal Bastia Mekar Abjala Lipu Tata Mobile Kate Warabang Phu Nogao An Bhara Kidun pen hemnang chilele det pusi Asar Bura Muklip Ali pen pherang kya phan than pachini Asar Bura Muklip Alia Hin pen than pachinia tengke kedam tang ar koya chiklu ni phai ke thomarni Nogao An Bhara Kidun pen gari tanang chilele la pen abang phuta nang chilele det Adun thu Nogao Police sai khialong an report pidam lo la pen Inuda bang phuka cherap du na phan nep ingnang ponlo la pen karju patek tok pen putho chini thulo anut kaprek bang ke thom khacherap dolang puklang ponlo bon seta non asar bura ke than pona tengke bang ke thom kacherap du na bang phatu ma phan pini anta nep ingnang ponlong le lang posi asar bura mukli balia hin pen perang ke theng no than pachini Dipu pen Ajit Gogoi 365 News India বিচাৰি সন্ধান ওলাই দিয়ে মোৰ ইমানে কৰ্তব্য জানুৱাৰীৰ 3 তাৰিখে অপহৰণ কৰিলে আজি ফেব্ৰুৱাৰীৰ 13 তাৰিখ মাৰ্চৰ 13 তাৰিখ আছে মাৰ্চৰ 13 তাৰিখ লৈ কোনো সন্ধান পোৱা নাই কোনো ডেড বডিও পোৱা নাই Theri ni phai kre ke thomar ni gangsam por phai ke thoma por Dipu Singhason Hotel along Lakha Kriser Cap Dipu LA constituency pen Rohili tok BP Rashtriya Hind Samaj Party pen se chipati dun popsi pherang ke amai along pangdak pon jongsa hai pondet pulote ke mesena sai se deng ponji pata pherang ke tuma phan ang pachini dun News Desk Report 365 News India Nomination file dun tango lake Rashtriya Hind Samaj Party pen lasi nangli tumphan ni liga chimudi kan tum lo pohelo kadok kabe same ni phan nang cherap dun je phan la pen ni same body pon po ke misen pen ke claim pon ji la pen to bara se do head an pen body pon po ke banjilan arni an sitame akisum ke duk doan sitame hidu ke la garat doan kadok kabe atto kanu doan pansame kachilan pon heji cherap pon he pansi body pon po Lakha Kret Roxy Bokajan STLA constituency pen BJP candidate Dr. Numal Momin Afan BJP Sarupathar Mandal Committee atum pen Kangthum Karni la pen Karchopon BJP Sarupathar Mandal Committee mai phu Lukhiram Rong pi pen kachiphem phu pon amayalong Kongchun Bang Honaram Singnar pen si mai ke phalam the jaipon Mayalong aluhya man pen Karbianglong Autonomous Council EM Jagat Singing T VDC Chairman Riso Singnar BLCC Chairman Vipin Induar BJP Asongja Po Roland Kiling MLA candidate Dr. Numal Momin atum pen chenglok ongdung BJP Asongja Po Songja Pi atum chetong dunsi Archopon Mayalong Dr. Numal Momin pen kaning jepon ke non aphong MLA election along ta Karbianglong la pen di Mahasawa long BJP pen kachetoy duna bang phuatum si hai at jipusi ning jepon News Desk Report 365 News India লাইনত লৈ গুচি যায় মমিন বেয়া মমিন তো নন কাৰ্বি মমিনক ভোট দিব নালাগে মমিন পাৰক তেনেকুৱা নিচিনা কথা হয় নহয় এইটো কেনেকৈ কথা হ'ব পাৰে 5 years তো মমিন ভাল এতিয়া ভোট দিবলৈ সময়তে মমিনটো পাৰক কেনেকৈ হৈ গ'ল হয় নে নহয় 2016 যেতিয়া ইলেকশ্যন খুলিছিলোঁ কৈছে মুকুট মহন্ত মমিনৰ লগত আছে যদি মমিন জিকে
তেতিয়াহ'লে এইটো নামবৰ জিলা কৰিব ওলাইছিলে নে নাই হা নামবৰ জিলা কৰিব কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা লৈ যাব এই তেনেকুৱা ইলেকশ্যনৰ সময়তে আহে এতিয়া যেতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে আকৌ সেইবিলাক কথা আহিছে ষ্টিল ৰিপিট 5 years একো নাই লাষ্ট 5 years দে ৱেৰ শ্লিপিং এতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে আকৌ মমিনক গিৰাব লাগে কেনেকৈ ভোটটো কমিউনেল কৰিলে কাৰ্বি ভোটখিনি কাটিব পাৰে মমিনৰ পৰা তেনেকুৱা কৰি আমাক ভাল পাব ঘৰে ঘৰে সোমাই আছে এতিয়া সৰুপথাৰ MSC কনষ্টিটুৱেঞ্চিত অন্তৰে অন্তৰে সোমাই আছে চব Patumi di Pukala Kendra Holalong AJYCP Ingdeng Klikebra Kethom Mahangke Thegarni Talon Pon. Ada Porpai Kep Malompen Karbiang Longaro Maipu Jitu Poka Nari Dengpen Lamaing Churponsi Mai Pangcheng Pon. Labangso Mahangke Thekatalon Pon Amaya Long Kachitong Dun KSA Bidisar Laicha Ningleng Dimasa Student Association Maipu Dhirach Diprusa Karbiang Long Women Justice Forum Maipi Violet BP Lapen AJYCP Klembang Photum Chitong Dun. Dipupen Ajit Gogoi 365 News India এইটো থাকিছে যে আমি সদায় এই কথাটা হয় ইউনিটি আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমি কোনো ইয়াত পলিটিকেল বিষয়ত আমি আলোচনা কৰিবলৈ অহা নাই যে ইহঁতৰ আজি শুভেচ্ছা আমি দিবলৈ আহিছোঁ এটা জাতীয় সংগঠন সেইটোৱে আৰু Kedam tang ni phai ke thomaning we Garampani Wildlife Sanctuary along thengpi kang hualam ki penajok Robin tok bia phran kedam jui penajok Penang anatum kupi la pen kupuson pensim Muni rinu da pran kedam jui ma Hualam anutin aningar lo setame dolo La pen penang an labang solam social media long Facebook page Print media la pen electronic media long antak lang lo Labang solam kia lam penajok penang an alam klang lo kimi ke hinolam setami dolo Labang solam kia puthak kadu kavya phan sitami putho ta hokalam kachini ji aphan SCF pronopteron pen lam klar mate waida kalam the sipi pon Labang so operation ke claim ke kachini lor mate inut karbia khei mate lake konamana so pu ke pang thek pen le alang itum labang so operation ke claim kali bonta Garampani Wildlife Sanctuary arlo thengpi kang hua tumdo mate timber smuggler atumdo puan si chini chot Kang ting siring penajok si kupi kupuso na munitong kedolo nila ta chini pa mimi. La selang lihin pen kachuning ripon tuke labang solam ki penajok rada tumapan ke pa manghua saya bang klem kledet nang jibusi. Alang lihin pen chuning ripon. Athe ingna majolong a jopor thengpi ke rogbom ke doke. Thengpi kang hua tumlo paan si chini chot lo puta alang li pen inje. Lapen an parta alang li tumpen ingnam kerai komji aphan anso se sayamu nona prang ke wang jilang ta dengpon thuji lang pota ningje lapen apran ke dam jui karlitang Robin tok bi aphan compensation department a sorpen PG ma pu prang ke tumpen karju pon hut alang li pen ke thakke labang solam rayang songpen ke dengpon avelang bonta jong seang songpen alam rai dolo tangte ansi piponji pipon pe alam theta pachini pon thu po puse alang li hinpen ningje pon thu Nilipen Mosasteron, Chirap Chitudun, Borpothar Penjot Nusingbe, 365 News, India. Longchap sarpo alang limen binong lake dhuniram ronghang alang liningkan krihiniar ta pensi arna makam mate karkli ka phejo lapen kisu kapa mia sai nang klembom si piningan ke ningkan thongke pra trogar ta an nang pleng tanglo alang li labang so ningkan troga prang alang li arnam lang pi boha kang tui an wangsi boha kang tui rong asar nobin tiso rong asar aphan kiso pe me da jok alang li ningkang sampen long li chipisi surhini ra kre troka ningkan longchaba mondir kimponlo halabang so ningkan pen pinang an thanga kisung akiduga be pin pen ningkan porta chok pe me jok Kaduka we rong arat tumaphan suri ka choro lapen kardom pajir pon labang so mondir long non ke hiluwing adim pen ke so ka chelang ji aphan kewang atum dupik atheke Delhi Bihar Arunachal Manipur Nagaland na pen pregjam adim pen se ka chelang ji aphan kewang atum do upusi phrang kya thengnu than pon Borpothar pen jotu singbe 365 News India
Lakhain ko rapho nilip constituency ke parlo borjan bo phonglong pierong along kalitang rubin tok be hema soraphan CM tuliram ronghang kapin khata tengpen social worker bidate ronari dengpen tangka kera pajirdam napenon kewang jelong setami kerab dun bom jia phan lamchak chipi pen aning pathe tikang lapen hem kang sam kachi thap thoda bang photuma phan setami hem kachirab long tab jia phanta sigjit pen RDN ponlupusi social worker bidate rona hin pen rada phan than pachini tekang bangso kerap ki pajir te kangalong social worker bidate ron lapen nilip dwarba gori mandal committee mai phubarim prodip phangchu nilip timorcha mai phubarim maniram urang dholajan ps pen mai phusan kar gwala panti kro rongasar dorsing kro atum pen si humridam anparta pini borjan wo phongrong piamikar karitang rubin tok bia hemasor sitame mekri bupru pen ningchipang samsi osomara tumpen tangka chudeng dunlu lapen rongasar pen chenglok borjana ratatum choru fajirdun nilipen musasteron 365 news India नमस्कार नीलिमेन के प्रदीप तकबी non kewangji Assam Assembly election along lakha kriner ke Harghat LAC constituency pen Janata Dal United Party pen Karbila Marjana long kachi parjana bang phuan parta lunsepo Prodip mate Robikha tok bi pen Karjab Dunjia Phansi chisik chedang pon luputa pini Singhason Hotel along Pherangkya Maya long Pherangkya tuma phan nang pachini dun Karbyang long along ke duari soejang atum akisung ke boy pen ke pajok ponjia phan unan ke bori ponji puta tok bia sang ho pen ninje pon News Desk Report 365 News India non ubikimia phan madante iltum category topik arahat elil arlos name category topik ubikimia tu specially si category topok usame lahai gimana so cuci madante claim dia kan same tum claim rapena penil phan ke nang tum nang chitong punot nang chiki punot thangang denga hoya bepin pen nang tum nilipen chelang pen kam kamera pen na nasi hempre ka puthat pustame barante chuki chukama mo pustame lapen category tum ma phan kang thur pon lahai bang lili bikhek motulo Pini abierta la puan sa kangton iglo ajo kemi kardom